da govorite o separatizmu u Vojvodini, ali to nije pitanje... Ne, rekao sam da ćemo politički da ih pobedimo. Ako hoćete, politički ćemo da ih pregazimo. Ali to je pitanje, kako bih rekao, i izvan vas, odnosno u ovom trenutku ste vi predsjednik Srbije, ali Dinko Gruhonjić je rekao neće Aleksandar Vučić doveka biti predsjednik Srbije. Da li država ozbiljno shvata to povampirenje separatizma? Dinko Gruhonjić je vrlo inteligentan čovek. Uništili su Vojvodinu autonomaši i separatisti. Oni do 90. nije bilo dobro od 90. do 2000. A najgore je bilo od 2000. do 2012. kada je istaknuti vođa autonomaštva i separatizma Bojan Pajtić vodio pokrajinu. Vi ste, gospodine predsjedniče, nacionalista i centralista. Ovo nije od juče i prekjuče tema, nego koliko se ja sećam od 1968. pa 81. pa onda i tako dalje, 89. pa nadalje. Ja sam Srbin, za vas se ne zna, gospodine Šešelj. Dakle, postoji nešto i van Beograda i da postoji nešto van severa Kosova, postoji nešto drugo. Ali vas molim da malo pažnje se ukaže i drugim delovima Srbije. Evo recimo, na primjer, šta mi prvo pada na pamet, Vojvodina.